जी सज्जनों बेलियो तो मित्रों असी पहुँच गए जी अपना इस टाइम तलागंग। ठीक है जी, तलागंग असी बैठे हैं इस टाइम। एक केड़ा होटल है? अल अजवा होटल एंड बारबेक्यू फैमिली हॉल की सूरत भी मौजूद है। देखो कितने सोहने नज़र आ रहे हैं। फैमिली हॉल की सूरत भी मौजूद है। तो असी अगर असी बैठे हैं इस टाइम जी बरांदे दे विच। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने काउंटर के नाल अल अजवा होटल दे विच ते इंतज़ार कर रहे हैं जी अपने खाने का। दस्तरखान साडा इस टाइम सन्नाटा वा, सिर्फ साडे कोल पानी है तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कमल साहब विटामिन की कमी जरूर हो जाए मगर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कैप तान करो जरा। नहीं ठीक है, जितनी ठंड है पानी तो बंदा दूर ही रहे तो चंगा है। थोड़ा जो थोड़ा जा दूर तो मेरा थोड़ा जा दूर ही है ना। देखो अच्छा थोड़ा जा मतलब हाँ जो जरूरत पे हाथ पै जाए जरूरत पे। ठीक हो गया जी विकास भाई, मजा आ रहा तुहानू ड्राइव का? कैसा लग रहा है? क्या बात है। हुण इस तो बाद ड्राइविंग जिहड़ी है ना खाने तो बाद ज़ाद भाई इंशाल्लाह करनगे। अल्लाह खैर करे। तकल्लफ ना तकल्लफ की कोई लोड़ नहीं। नहीं ज़ाद भाई कोई नहीं कर नहीं वो तुहानू कह रहे हैं ना कि ड्राइव तुसीं करनी है। नहीं सर कोई मसला नहीं, मैं कर लांगा यार। किते ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਜਨਾ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੱਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਚੜਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟੈਕੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਟੈਕੀ ਆਪ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਮੈਂ ਟੈਕੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੇਡ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਚਾਰਾਂ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੀ ਲਾਂਗੇ। अल्लाह खैर करे। मैं जनाब खुद ड्राइव करांगा, तुसीं परेशान ना हो। मैं तो वैसे आख्या भी चलो जरा ज़ाद भाई का भी जरा चैक कर लीए। उधरों अरसलान भाई का तो उदों चैक किया ही है। पंज उंगलियां कमाल। चलो खुश रहो जनाब, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह खाना आंदा, बाकी खाना खा के फिर इंशाल्लाह तुहाडे नाल गपशप। नहीं हुण दो बोल हो सकते होणगे। अच्छा दो बोल किहड़े होने चाहिए जनाब? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था। मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती,
سبب بارے بارے آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بارے بارے آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے حسین زندہ باد سب دو ذات بھائی دی فرمائے ذات بھائی پرجوش انشاءاللہ یہ تھوڑا پورا ساتھ داں کل کون حسین دلا سکدے او میرا پیر بڑا انمول دل پر فاطمہ زہرا دا نالے حیدر دا سونا ڈولے حق سچ دی بن مہکار آیا اویو دا حاکم ہر بولے مجبور حسین نہ سمجھے ہر چیز حسین کو حسین گھر لٹا کے کیتا گھر خدا دباد حسین زندہ باد 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 اور نواسائے رسول بھی نبی دا نور لینے نواسائے رسول بھی نبی دا نور لینے حسن دا پیر لاڈلا علی دے دل دا چین پہچان لا الہ دے پہچان لا الہ دے بطول دے اولاد حسین زندہ باد 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 اور اپنا سر کٹا لیا تے دین نو بچا لیا اپنا سر کٹا لیا تے دین نو بچا لیا جو پڑی حسین نے جو پڑی حسین نے عشق دی نماز حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اور بلا کے جس زمین تو لنگتے رہنے انبیاء بلا کے جس زمین تو لنگتے رہنے انبیاء وہ زمین کر دیتی وہ زمین کر دیتی حسین آباد حسین زندہ باد 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 میرے آقا نے فرمایا کہ میرے چو حسین میں حسین چو میں آویسی کہندا نہیں میں آویسی کہندا نہیں میرے نبی دا ارشاد حسین زندہ باد 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سرور آ گئے سرور آ گئے مزہ آیا جی دل نوں سکون آیا جی روحانیت روحانیت چلو ماشاءاللہ جی اللہ پاک اسی طرح وکاس بھائی دی آواز نوں سدا قائم رہندی زندگی تک اسی طرح کلام پاک پڑھے ٹھیک ہے توفیق عطا فرمائے جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جہاں دی ہدیہ پیش کرن دی توفیق دے جی بالکل تے آزاد بھائی کیسا لگا جناب دسیا میں کہنا جی مزہ آیا جی فرسٹ ٹائم بہت ملک گھومے ہیں لیکن فرسٹ ٹائم اپنا ہی ملک گھومنے لگے بہت مزہ آ رہا ہے جی چلو ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے وکاس بھائی دے نال سفر دا دسو کیسا میں کہ لاجواب جتھے تسی میں کہنا جی بور ہون لگو نیند آن لگے تانوں ایسا جگاندے نے کہ بندہ کیا ہی بات ہو جاتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہے جادو بات دل خوش ہو گیا میں کہنا لاجواب اور یادگار یادگار انشاءاللہ تعالی انہوں کہنا نا یادگار ہاں جی بالکل اللہ خیر اللہ دی دین ہے جی 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 یہ اللہ دی دین ہے اللہ نے سرور بخشیا ہوا ہے جی جی یہ ذریعہ بنایا ہے اللہ جنوں قبول کر لوے جی یہ صدقہ 5 دن پا کے چلن دیا ہے بس یہ صدقہ جیسے چلن کلام پیش کیتا اللہ تعالیٰ نے قبول کرے اور انہاں دی صحت تندرستی دے وکاس بھائی بہت شکریہ مہربانی سر تہاڈی انشاءاللہ امید ہے کہ دوستی پسند کریں گے اتنے گزرے اور جڑے کام چلے اللہ تعالیٰ سانو کامیاب کرے اور اسی خیر و عافیت نال اپنے اپنے گھراں چ اپنے اپنے بچیاں چ اپنے اپنے والدین بھن بھراواں کو خیر خیریت نال پہنچیے واپس انشاءاللہ دعاواں سارے بھرا یاد رکھیو تے انشاءاللہ پنجابی شو ولاگز نو لائک سبسکرائب لازمی کرو اوکے 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 بہت شکریہ بابا جی بہت شکریہ اجازت دیں وکاس بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ